I evo ga, video o svjetskom prvenstvu u Brazilu. Tamo ćemo imati dva predstavnika, a to su Bosna i Hrvatska, od kojih se očekuje da prođu grupnu fazu. To će biti 20. svjetsko prvenstvo počev od Uruguaja i plasmana tadašnje Jugoslavije na to prvenstvo. Verovatno ste svi upoznati šta se izdešavalo 1932. godine u Uruguaju zbog serije i filma koji je bio emitovan na ovim prostorima. Pored atraktivnog fudbala koji će sigurno biti prisutan, društvo navijačima kao i samim igračima pravit će još atraktivnije Braziljke koje će vam poželjeti slatku dobrodošlicu. I sami vidite da vas nećemo opterećivati nekakvim brojkama, ovo je jedan opušteni klip u kojem malo komuniciramo pa ćemo tako preći na par zanimljivosti što se tiče samog prvenstva. Jedna banka u Brazilu će pustiti specijalan novac za svjetsko prvenstvo koji će najprije zanimati kolekcionare. Naime, jedan zlatni novčić u isto vrijeme i najskuplji. Koštat će nevjerojatnih 365 evra, dok će srebrni koštati 30 evra, odnosno niklovni bakar 10 evra. Najmlađi igrač svih mundijala, Norman Whiteside, je debitovao protiv Jugoslavije 1982. godine igrajući za Sjevernu Irsku. Interesantna je priča da je Whiteside kažnjen po povratku u domovinu, njegova majka mu nije dozvolila da 7 dana napusti kuću jer joj se nije javio po sletanju u Madrid. Poslije žrebanja za svjetsko prvenstvo, Iranci su bili ljuti zbog grudi voditeljke Fernandi Lime. Izjavili su: "Zar bi ubilo da je obukla pristojnu haljinu pa da na miru možemo gledati žreb? Stavi hidžab, daj nam da gledamo izvlačenje."